Мына Памирден Кытай машинасы менен Нурага келдик. Бул уже чегара немесин текшертүү жай. Siz azı Kıtay'dan çıktınız mı? Бұл жаққа қанша жылдан бері қаттайсыз? Жаққа бір 15 жыл. Сіз ошондо Улчаттан чыгып, Оштогу терминалга барасыз да? Карасу терминалга барам. Карасу терминал. Ал жаққа барып, товарды регистрация кыласызбы? Остановка. Мына шопуру сиз ошондо бир айда канча жол кирип чыгам дедиңиз? Bir ayda hazır 7-3 giresin, 7-2 girip kalasın. Ошондой ба? Неге карайт азыр машина көп. Өчүрөт көртасың. Бияка чейин чейин кетти, да азайып калды. Очередь канчага чейин барат немеге чейин? Эми бир болгондо бир канча очередь болуп калат примерно? Жаткан күнүм ба, турган күнүм? Турган күн. 7-3 күн, 4 күн туруп каласың. 7 күн. İçeriden de Öçret'te 3 gün durduk da Kıtay için. 3 gün durdular mı? Kırgızistan'da 2 gün durduk da işte. Nimeге жете албай. Таможняга жете албай. Машина көп азыр. Таможняда кандай коррупция барбы? Жок. Биз эми шофер үчүнбү биз эч нерсени билбейт эми. Жүк нерсе Ростов жүктү документтен алат. Берип коебуз болду. Биз эч нерсе Teşekkür. Döküment işlerini özdürüp bitirет. No, bezvizli rejimge kандай karaysiz Kıtay menen? Olsa gerek de öyleyse be? Günümüz Kıtay yollarına ait da. Mümkün emez. Ama biz de Kırgızistan'da ne kılganda Kıtay yollarına gönderdik. Hatta bu Kaşgarga girip kenge ruhsat verip koyuş gerek bizge. Kaşgarga hatta girip çıkkanga dile ruhsat berse bezvizli rejim. Bol üretli de. Üretli. Memleket güçlü memleket daha gömbeyt. Gömbey be. Siz ошондо bir reis kılganda kança sır bolboso көрөрмандар үчүн айтсаңыз. Канча акча табасыз дейм да? Редактордун аркылуу өткөндө жаңы ачылган малда жакшы болду иш. Мен калган айтпайын, $6,500 чыктым. 4 рейс чыкты. $6,500 bir reis nebi? Азыр мына $2,500 келет ама. Ошондо таза 6,500 түштү ошондо? Расходтун ичинде бар да. Расход да? Расход. Саярка көбүчө бул фура, Рейс келип кеткени азыр кирип чыкканга кеминде 500 литр куясың да. 500 литр, ал $1000 болуп кетеби? $500. $500. Неме бар да, неме Кыргызстан ичиндеги расход. Аяка киргенден кийин өзүнүн алиги услугалары бар. Неме деп коет, К жасайсың. Машинаны рұқсат жа. 1 жылга жасалат да. $150 алып. Жеп ичкен расходтун бар. Ал жерде мына Кыргызстанда машинада жатып, неме кылсаң болот, Кытайдын ичинде машинага жатпайсың. Жаткызбайбы? Жок, Кытайдын ичинде гостиница барасың. Гостиницага. Машинаны токтотуп коюп, Строго ба? Жолдун боюна эми койдурбайт машинаны, стоянкага киресиң. Ошондо иштесе болот экен анда. Күнүнө детте Кытайдын ичинде сомго эсептегенде 1,5-2 сом күнүнө расходун бар. Расход да күнүндө. Ал гостиницаларды кыргыздар эле башкарат да ал жакта? Хозяиндери кытайлар болушу мүмкүн, анан иш кеткенде кыргыздар иштейт. Мен общение кылыш керек делер. Кыргыздар жаткан үчүн. Ошо Кытайда канча кыргыз бар примерно?
Xitoyda o. Xitoy eli va? Yo'q, qirg'izlar. Yo'q, Xitoylik qirg'iz. Xitoylik qirg'izlar. 200 ming aşıklarımız değil de onun için жалған bilmem ama. 200 mingdan ashiq. O'zlarini aytish bo'yicha 200 ming aşık ham avtonomiya oblast var va Qizilsuv. 200 ming aşık diyor. O'zlarini aytish. Siz hozir qanday yuk olib kelatasiz? Tarix жаңғақ. Жаңғақ kelib al жақтан, да? Жаңғақ kelib. Ал жақ қандай жаңғақ тоқойлар бар екен ана жақта? Қандай товарларда келеді? Бытойлар келеді. Киім-кешек. Техника келеді көбінше? Техника. Біздің машина крутый үшін основной шығушан жүктейді. Темірлерді берке, открытыйлар. Кеп жауып машина. Ama elektromobillerde taşıp atacak koya. Şunda Kırgızlardan kança şopur var примерно общий. Şu erkeşten dele. Kırgız şopurlarından. 3000 aşık olsa. 3000 aşık ba? Hazır kamyon başında 3000 aşık dedi de. Koygun жақсы mı? Aldı жеткен iştesin hem. Hazırak bolsa sizlerge жақсы da. Az bolgan жақсы ғой, бар деле, мысалы, маңғышы hareket кылачат деп. Неме айтканда айтам. Жүрген жолу бир болгон рызкысы. Әркім өзүнө ылайык рызкысы. Әркімнің өзінің рызкысы менен, а? Но толор 3000 metreden aşık уже, биіктік, а? Биік жерлер. Қытай жақта да шундай толордун өтөсүңөр бе? Эми Кытай жери. Биз барган жерлер кандайсынан таган. Мында биздикиндер мындай көк эмес, аларда куу болот, тоонун арасы менен кетесиң. Барык жайында, шаарына барып жайында, жол ошондо. Табан менен кетесиң. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо Кытай Республикасынан карай келатабыз. Карачы тоолорду. Керемет. Biz bolso Erkeştamdan Karasuğa karay ketip atабыз. Kırgızстанın en büyük жерleri, en büyük тоолору, аскалары. Атыңыз ким дедиңиз? Атым Сабыр. Сабыр, э? Бул ишти таштабайсыз да, көнүп калган иште. Баразан таштап, башка иш, жумуш колубуздан келбесе. Мына Кытайдан эксклюзив деп койсок болот. Жылан бар экен ичинде. Бул жылан арак. Дарылка. Мына көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Жылан көрүнөр ичинде. Кытайдан Кыргызстанга алып келатат. Сабыр акабыз. 80 юань дедиңизби? 2 штука. Bunu içkende özünüz hiç gördünüz mü bunu? İçmediniz mi? Жылан var iken içinde. Taң kalıştı.